rya patiri n'irya mwana n'irya mutima urukwera. Amina. Imbabaza mukamuti Yesu Kristo ukunda kwa rahanga patiri no kwatanusa kwa mutima urukwera beni mwena. Niwe beniwe. Bagenzi banje abakundwa nimbatangirira umushitambo cya misa icyo abaryahana n'abaryo myanya itari yemwe nemwe aha television ya TV West aha Sunday ya kabiri ya mija mukamana tushaba ngo twegarure busya tugorre imihanda ya Kristo ubwo utegerize na n'ikika cyango aiza shange mutima yetu erukoronje tubase kumwashira mu kuzarwa kwe twine mutima mironje bine tata katwemere kuturya abasisi tubone kumutambira je kitambeki twine mutima eshemire ninyaturamisho ga ruhango umushoborozi wa byona no misho ganyu bine tata ko nasise mnonga no mbiteka teko no mbigambo no mbikorwa no muganga kore burungi ndiyo musisi uzima nicyo kwechendezo mhigo marishwine rubona bamarika n'abashire bona nimwe bene tata umushaka hanga mukamaro uruhango umushoborozi wa byona tsasire ateho ibyitu kandi atwara magara gatarwaho. Ayurahango umushoborozi wa byona kandi wembabazi abarukwehuta n'ekika cyo kutangirira umwana wawe ubabangire betantare byona ivahinda kumushika begesubwe ubwenge bw'iguru obikirize kuruhungura hamwe nawe eshitwasha abantu rumuntu mukamawuti Yesu Kristo mwana wawe omerera akategeka hamwe niwe na mutima rukwera ruhango mwe obusinge no businge. Amina. Ishomo ryo kubanza nerega mu kitabo cy'umurangi Ishaya ruhanga wanyu nagira ati muhumurize abantu banje mugambire Yerusalemu n'embabazi kandi murangirire n'irakaruhango kw'ingamba zayo zuhwire n'ibicumuro byayo kubusasirwe kandi kunyakubaho ahereze kugifubira kabiri ahabwe ibyayo byona
hariho orukwamuza ati mutebenkanisize nyakubaho omuhanda omwihamba mugororere ruhanga witu omuhanda rugendwa omwihamba ry'omushenyi empanga zona zizubwe n'ensozi zona n'ebivungo biryabandikwa emyanya etaringanire eringanizibwe ekitiina kya nyakubaho kyorekwe abantu bona bakirebere hamwe ekyo nyakubaho wenka niwe akigambire iwe rangira Siyoni amakuru marungi yumuka otembo orusozi ruringwa iwe rangira Yeruzalemu amakuru marungi yamuza munonga otatiina gambira abo mu ndembo za Buyudaya oti reba ruhanga wanyu aryaha mukama ruhanga nayiza n'amani kutegekesa omukono gwe reba nayiza ekihembo n'enzumururano ye emwebembire aryarisa obusobwe nkomurisa w'entaama aryayakira abaana b'entaama omu mikono ye abatwarire omu kifuba kye nezirikuhata azisotore ekigambo kya Mukama. Ishomo lya kabiri n'ebaraha ya kabiri eyahandikirwe Petero. Mbwenu abakundwa ekitari beeba kwahari nyakubaho ekiro kimwe kiringa emyaka 10 n'emyaka 10 ninga ekiro kimwe nyakubaho tayeganda kwishikiriza ebyaraganise nk'uko bamwe bateekateka imatura nabagumisiriza atarukwenda ko muntu wena kwerekerera kureka ngo bona barujeho begarukemu buzimazima ekiro kya Mukama kiryiza nko mushuma igururuweho nirihinda munonga nebyarahangirwemu biyagibwo murro kandi ensi nebyagihangirwemu byokibwogwo murro bihweho nk'uko ibyo bintu byona biriyo byo kuyaga bityo mushemerere kuba abantu ba muringo ki mushemerere kuba barukwera kandi abarukutina ruhanga omu mitwarize yanyu mutegerize ekiro cyo kwija kwa ruhanga kandi mukinire kika manya ahari ekyo kiro iguru riryayokorera omurro riyaje
n'ebirimu biyagirwe omuriro konka nk'oku yaturaganise tutura tutegereze iguru risya n'ensi nsya ebiturwamu kwikirira mbwenu bagenzi banje abakunda nk'oku ebyo mubitegereze mugire omuhimbo mukama bashanje mutiine kabara nara kamogo kwereka mumwineho obusingi ekigambo kya mukama amakuru marungi ga mukama witu Yesu Kristo nko gahandikirwe Marko. Okuno kwa amakuru marungi ga Yesu Kristo mwana wa Ruhanga gatandikire shikahandikwa omu kitabo cy'Isayo murangi ngo nereba nintuma intumwa yanje kubandizayo niyo erikutebekanisiza omuhanda hariho urukwamuruzo mu ihambati mutebekanisize mukama omuhanda mugorro thandatwe nicyo Yohana omubatizi yarebekire omu ihamba akarangirira abantu ngo begarukemu babatizibwe babone kusasirwa ebibi abantu bo mu Yudaya yona nabo muri Yerusalemu bona bakamushangayo yababatiriza omugera Yorodani nibatura ebibi byabo. Yohana ogwo akabajwara ikijoro cy'ebyoya by'engamira akyezirikisa orukoba kandi ekyokurya kye kirya enzige n'obwoki bw'omwishwa kuyabiraba narangirira agira ati hariho nkuratiire orukunkiza obushoborozi owuntashemereire kwinama kukomorora orukuba rw'enkiito ze manya nyowe mbabatiize n'amaizi konka we aryababatiza na mutima orikwera. Amakuru marungi ga Kristo. Yesu Kristo ahimswe. Muhumurize abantu banje mubahumurize n'ebigambo by'embabazi. Ebyo n'ebigambo ebyatandikisha mu ryo kubanza erutahurira omu kitambo kya Museegi ebyarugwa mu kitabo cy'omurangi Isaya. Ebyo bigambo mukama nabitebekanisiza nitwa sande ya kabiri ombwire bw'amija okutuhumuriza namanya ngo mu magara gitu nkabikiriza Ruhanga omuntu yetaga okuhumurizibwa kwa mukama. Omuntu waza kumuhumuriza obundi nabaye n'obusasi ayinenaku arwire arwarize aferirwe ariyo mukabi oyijo muhumuriza na nitwe aha sande yeri izoba ya kabiri yamija mukama ariyo natuhumuriza na n'ekigambo cye ariyo natugambira ngo nko kutegerize okwija komujuni harimu ebintu bingi ebikutera hamutwe omurugendo rwitu rwo kwikiriza. Ebintu ebi ni nka bimwe omu by'Abisirayeli babugino bari omu buzahe bwa kabiri omu Babuloni. Mukama yabahereza ekifubiro ekyo ahabwa obugomo bwabo mbwenu hatariyo nabagambira ate ekifubiro ekimbahire mumanyira ahabwa kinakibahire mwayetiisa
atengamba zanyu na nevi byanyu byona basasirwe mbwene hatiriyo nimba humuriza kubahereza amagara masya umunsi rukwera omagara gitu bagenzi banje abakundwa obumwe nutaba umuhanda gwa mukama tuhereze bigambo bibi kutwizisya konko muntu barakubyetaho munonga obundi atuhereza namuna n'ebifubiro omwe binte bikuba omagara gitu omwe nshibakiri ekifubiro kya mukama konko mwena butugaruka twanga kukireba obumwe oshangana yubuzo tahabwasha nkora konka ntagira ekintasi ahabwasha nyowe nkazara konko mbana banje omuti nkurunda muna n'omwana ahurire kurugirira erigenda abantu kubagamba ngo abana banje ngo bona nefiri konko bwe bahurire obumwe emiyaga rukututera bine tata obumwe nikiba kirye ekifubiro kya mukama ari kugira ekiyatwegesa konko mutu burakucetegereza abisirayeli ko bamanyira enshobi zabo bayetisa okwetisa bine tata n'ekintu kikuru munonga okwetisa nicyo twahurira nawo mushomo ry'evanjiri yohana batisita rero nagambira abantu ati bantu mwe atereka twetise yabarangira ati no muntu ariyo nayija ati konkaza kwija mu magara gitu twine kuba turi abarukwera taza kuba abarukwera no kwanga ebyo bitashirana no burukwera bwa ruhanga tukatandika urugendo rusya urw'uburukwera ubwa mukama tuketisa omagara go mu Kristo ekintu cyo kwetisa n'ekintu kikuru munonga nicyo kurebera ibara mugenzi gw'ekitambo kya Musa tubanza tushaba mukama ngo atusasira tweze abo kuba obweremwa buturikiro kunoko ntwetage imbabazi za mukama ngo atusasire Yohana Batista nitari natuhereza amakurago ngo tugorore umuhanda gwa Kristo tushere uburukwera bwa mukama turukwetisa kugira ngo kuretegerize n'ekikanuhire ninga Christmas Kristo yaza kuzarwa mu mitima yitu ashange rye mitima eyezere ebyo byona ebitari kujanana n'uburukwera nko kutahura mu kitabo cya shisho muri ya kabiri cya Petero ari najya tumbwendo tukoresha abantu mwe atube abarukwera tukorebe mukama ari kutwenza tutereho kugira ngo muri cyone kiturukora tube ntureba ngo nesho ekiri kusimwa mukama abo kumagara gitu mukama we kanwa kubasa kutovangiza kandi uruhanga natugumiserereza nko kutahura mu ishomo rya kabiri uruhanga tugumisererizo mbintu binji omwe ahabwo kutugumisererizo ku omuntu ntwebwa tujya ngo nuko biragume oshanga ruhanga ari najya tkonka mazimo mwana anje ubu tareba ngo icyo shibicatwere nakora yibarakire ashame kuba nakireka atugumiserereza nango mwatsindi cyo butumwa nko bo mushigambo cyo nko mbwira bo bwamija kugira ngo buntu tukayetera ha mutuma konko bumwe twanga mukama tugumisererizo muri binji bagenzi banje abakundwa katusha mu kitambo cya message ngunka mukama kwa kutushaba ngo tugororo bahanda bwe umagara gitu atubanjire no bwatugumisirize tubase kumanya ubweremwa bwite na nensho bizitu twetekate ko mu magara gitu kugira ngo Kristo yaza kutuzarura ahari Christmas ninga shinohire tubase kushangwa tushemire kumwashira imitima yitu tushemererwe nawe kandi tubase kutunga birungi ibyahereza abana be mukama agumenemo katwemerere twature inyikiriza ruhanga patiri omushaborozi wa byona umuhanzi w'ibonesi na Yesu Kristo mwana we mukama wetu wakunda wa mutima kwera yazarwa bikira Mariya yarabisiwe no kwakorwa kose Pilato yabambwa musharaba yafa yazikwa yashuma kuzimu ashakashakira zo kumafire yatemba mu iguru astamya wibarhamisha umusobozi wa byona yarganira kurona zobona afire ninkiza mutima kwera igezera umishire okweterana kw'abashirire okusasura kw'ibibi okuzoka kw'emibiri n'amagara gatarwaho katesha arazita hari ruhanga rukushabira insiyona ngo mukama atubanjire tushabire Kiliziya yona n'abebembezi bayo mukama abamurikire na mutima urwera
bashyikirize ubutumwa bwabo mu bantu ari mukama twakushaba uturire tushabira abebembezi b'abantu bona mukama abaho bwenje na mutima we bebembere kurunja abantu aba bakwatsiwe ari mukama twakushaba uturire tushabira amakagiti twena mukama tuwongere rukundo okukwatanisa okwikiriza n'amasiko tubase no kugumisiriza ebigumire otubanjire ayi mukama otubanjire tushabire minyeto n'abana bato nyamuhanga abakuze kandi abarindiremo ebiconco nyamwingi ebiraba base kuba bikiriza bokurangirira obukama bwe obabanjire ayi mukama obabanjire tushabire emitima eyo mupurgatiri nane abanyabuzare bitu banywani bitu nabona abatine kishabira mukama basasire abatatse omwirembo ry'iguru obahumuze ayi mukama obahumuze ayi mukama umunyambabazi nitweshengereza yakire shara zitu ito abana bawe utwereze ibyo twakushaba ahabwa Kristo mukama wetu. amen. Shengereze Ekitambo kitwe kisima mukama ruhanga patiri umushoborozi wa byona mukama cyakira westima cye nawo tugasira nawo gasira mwikiriza bona ayi mukama twakweshengereza eshara zitu n'emitije yitu ebiturukongera no kweshehesa kabi kugwiseje rero no butarabe tushashemera ubuvangizi bwawe ahabwe imbabazi zawe utujune Eshitwacha abantu muri Kristo mukama wetu. Amen.
mukama benimwe niba benimwe musie mutima yanyu ngiye mukize mukama sime mukama ruhanga witsu simashiro gusima no kubinyuza mukama tato rukwera ruhanga umushobozi wabyo n'ubutwire buzimazima kishikire kandi n'ishirunje hazana cyo kutisiya kurokoka itobutosha n'ahantu no kusimira umuntu mukama w'iti Yesu Kristo obuyije umurundo gwo kubanza akecehesa yabo umuntu abo kushiriza entebekanusa yo butwire no kutigurura umuhanda gw'uburokozi kwarugaruka narebe ko mu kitinwa cy'ubukama bwe nubwo turehebwe byaraganusibwe ebiturategerize nahabwesho katweterana na bamarika nabo mu kikari kigurubona turangane kitinwa cyawe nutwimukiza hamwe na beshesho ngore kitaremura tugumize tuti mukama buzimazima niyo urukwera kandi nshira yo bushirire bwona twakweshengereza yohereza mutima wawe eze mutwijeji ehinduce etibero mbere neshaga maya mukama w'iti Yesu Kristo obu yararra kwa yamagarage akakwata umugati yakusima yagucamo ibiceka yagaburira begesi babe nagamba ati nomutore muri yeho mwena manyogu no mbere rwanje ugurahebwe yahabwanyu kubahereze kurya yakwata n'ekikopo nabwo yakusima yashikwasa begesi babe nagamba ati nomutore munyoho mwena manye kino ekikopo ky'eshagama yanje eshagama y'endagaano ensi kandi y'obutwire erasheshesha habwanyu nahabwa bingi babone kusasirwa ebibe mugume mukore muti konyeresheraho ibanga ryo kwicereza Kristo kafa Kristo kazuka Kristo yagaruka nambwe n'umukama ntije ko kufa no kuzuka ko mwana wawe tukongera umugati bw'amagara n'ekikopo cy'oburokozi kandi ntukusima abo kutwicereza kuba hiniwe tukakwereza twakweshengereza n'obucerezi
itwe abagana hambere n'eshagama ya kristo tuteranwe hamwe umutima urwera ayi mukamijwe kereziya y'ubugirensi yona uje kwengera mu rukundo n'ubumwe hamwe n'umuhereza wa papa wit francisco no muri sawito lamberto nabona bo wakwasize kuri sabantu bawe ijikana bine wita barushirana besiga kuzoka n'abandi ubona baferero mu mikono yawe ubashire batasi mu cyererezi cyawe kandi utugirire imbabazi twena shemerere kubagana amagara gatarwaho hamwe na Maria shigine ina ruhanga n'entuma n'abashire bona bakoze byo kundo kusiyana hati tete nabo kusingiza umuri Yesu Kristo umwana wawe ahabwe hamwe nawe kandi muri we umbumwe na mutima rukwera ekitina no kwisubwa byonane byawe ruhanga patro mushoborozi wa byona obusinge n'obusinge umujeni ko kuyathabwire no kuyatwegise katwehangane kushaba titatito wo mwiguru izina ryawe rutinwe ukamagara wishe ebyo ukunda bikorwa munsi nk'uko bikorwa mu ijuru utwerizo mbega w'ibyo bwosha utsasire biritu utsasira abatushagiza utatureka twoyirwa kureka tujuna umubiri ayi mukama twakweshengereza tujuna kabikona utene ubusinge mu magaraga rero abo kubanirwa amana gembabaza utuguma butosha tujunirwe kibikanzi kinyirwa katabankokona ubwo tegereza n'amasiko kushemererwa kwija ko mujunirwe Yesu Kristo ahabwo kuba ukama n'ubushobozi n'istinwa n'ibyawe ebyo byona ayi mukama Yesu Kristo wagambira intumwa zawe utanabasigira ubusinge nabaho ubusinge bwanje utafaha ibyitiko rekanye cyazaye kereziya yawe abwa rukundo yaje ubusinge n'ubumwe yemerera ukategeka ubusinge n'ubusinge amen ubusinge bwa mukama benimwe ebero byona niwe beniwe Amen.
Ninkunda okushira ebindi byona kandi nyetenga kwashira magara ganje konko mukiraka ubunza kubasa kutunga mu isakaramento ninkushaba uje umutima gwanje umukwetenga abesirwa habujanye bwa mukama kanabahirwa numurebe katama ka ruhanga numurebe bogo uyaheve byense ayi mukama nishemerere ko tahumanje bitogire cywagamba nuza kuchira Kristo turinde nyense tusiyo magara gatarwaho amen. Katshabe ayi mukama itwe abigusubwa egabo y'amagarago mutima ntukusima kandi ntukushaba n'ubucerezi nko kutabagana ahibangeri utwegese ukweje nsa n'ubwenge byensi bitatuhinda okutunga byiguru ekitwakisha abantu muri Kristo mukama wetu Amen. mukama bene imwe Niwe bene imwe. ruhango umushoborozi wa bene abahereza umugisha
patiri na mwana na mutima urukwera misa yahwa mugendo mu businge bwa Kristo Angana kasiri. Nehi